Gavana wa kaunti ya Makueni Mutula Kilonzo Junior ni wavayetheka nzeke siawe kutia chama cha Wiper kulika chamani cha UDA aidingilela kanawe ndesa kulika kuluta kami kana kukalisa uyu kaitina wa mavisa kana mavisa kwithiwa maitumbithi wa mitandaoni kitwe ngwa sia chama cha UDA. Mutula ingi ainena numisie ukanyo kwe amwe ma ateti kauntini ya Makueni alamethitwe mayiva amoika kumuthukisia isietwa ondumwe na kumuuma ayasekana matambia amameya nimekwoswa kwi onthe alamaende na kumuumanga Titus amakawe na mauvo. Mutula nuwetie kana weni umwe kati wa alama mbelele chama cha Wiper aitalania amwe mateti alama mbelele chama me mwamba nake na kumutia obo pala uwetie kana ndaiza kutia chama ayathana kuendea na kwithiwa mwatei wa chama yuma mwana ala mekuwibwa ni mundu kwenda kibila kila chakwa matinda maimbiki yangu asia yellow ona ndiane yangu asia yellow sikuma kami ndikuwai kami na alika chama niki muthama ayo Wiper tigwa na alika chama niki ndithukuma musila ayo Wiper tigwa ndilika chama niki mundu wetawa Hassan Omar ayo chama niki tigwa mweke ayo chama niki Wiper yambie Makueni mukandia Wiper. Mutula onge no waelesya kwa ibinda ya sata withito aibindie kabindane kala wa umane amwe amwikala methito maitumekane amwe mateti alame kumelelia matakibila chake ondumwe na kutumbithia mauvo matema we kumukonia kielelone cha kumuthukisia isieto ayumia ukani umuvyo kwa kumosia etambia amoika ona kaleo kiusu kwenda kibila muinenga kibila 2013 aikatune you as tricky ni we musee wata work prefect wa chama cha Wiper tumubanga ta orbit kurizeti kila tali mako kakuma katukathia undu mezi kindu tute matezi kila meweta na andwala ukutuma nina amukania ta gavana wa Makueni mona ni museo lakini ni omuthuku peo bandu ngubika nikole kuumangwa nandu madakwe yumundu ute PO box andikite sindu ona we utesi Nilipoti ya bilingi wa maboku makikima sabu kaundini ambone kaundini ya Makueni Titus Makau.